Hah? Hah? Sebenarnya si Pangi kayak jalan orang, jadi tuh muncul-muncul. Bang, di bang. Bang, ini cenek pak, jajanan aing ah. Ih, kuat. Borde yang mau duit nah, kalau aing balik lo. Hah? Masih nonot, rusuh geramu. Ayo. Abang Nanat mau kuda-kudaan sama dia. Jajan, tapi kudu mawa kudaan lah ya, jangan si Nonot. Rusuh, ih mau si Nonot teh. Hah? Jangan ngomong.